nkoria atire wariria manto ja mbechira bwithagirwo bugitetera ni kenda chita kima county ri ntuko chiaja ruitonete mangovernors bakiuga baga shut down counties ni onto mbeche iji chereru kwethro itato nyakire account chiao borita senators ri niki gitomi buku aroketi mbecha na buku mbecha na chitege county na mwisho ni ketho igicherero itakinya kiri thirikari cha county onto brabo gutuma kinya onto brabo ingi baitaga ngo kiri county baga karegi tariri ingi batire imishara na ngogete ni kumenya toga kwetekaniria mbechiri esa county na Chicago iri esa county ni county ni national government ni yes government ngoe asene sana ndira irau to ndora we na timu ni minister wa treasury no bati kwa kikeja bejira kudora ni Kenya yes road taxation na kunenkara counties mbeze chao portali omeri ida to banenkara kigena kya omeri ida to banenkara kigena kingi na Kenya rai ndi mchemani wa Mombasa za kamite ita wa reason ndi deputy speaker ni chairman wa machairman John za kamite ira chiseni yes na ndi Kenya goro edora budikira geto pemjelo ga report oni ndirarie otubene na mono ke byombo bya bali byon itora reportere mweshi na ndali mono zie wa treasury yes na bieji wawe every quarter banenkara account mbeze chia otherwise irazima tumweta senate every 3 months na iwe kewa iko kwa number 1 ukenda keja kutu iredra upulirizi mbeze chia account kanotali na ndede unga ugero ukinya corona ne ututura go push to ga account de tumbo function ira ya roketi account ite kuikwa non to procurement yake process ni mieri yes so kwa te ka tembe jere kire account ya CRF kana account ya ngava no watumbo kwethro wagita ngwe karakini bado nona we account imwe kijethro mbe jite kuma chionde gitare mwe ogeta treasury bando yes kwembe jire no 45 billion ni county eu no challenge yengi kwe county mona jito komba kwa so kumbe jira ba unenkero unenkero kidogo lakini batoko ba wita hata kutumira na jamero county neto na challenge uno ntogote mwaka juitira to edaro to mbe jiti treasury more than 2.5 billion jiti treasury so we county mwachi umbo tumira bwega kuyi unenkero lakini nabo ko kaya kutumira monombe jiri kale beza chia development watu ekabate komba kwa absorb bwega ngatikwa na ala treasury ibwega sana senator nkuguga nwethere tokeruta wera yaku ya oversight bwega mano maitonete nwethere tokemeruta bwega nkero kinkuguga oversight yaku ni atwekire kwegwa hekeringithia governor orare ku oranto buga governor ni mama thaino anto baruga governor ni baba ngwataniro yaku yege kurutanira were kenda gutethia momero na governor orare ku thaino bwana mutuma ntwethinke ekari ata bwana senator nano komenya number 1 eka Kenya ndaina thina ya gutwika andaye na thina na ngawano ore ogutwika kari mundu wakwa mundu wakwa nyarire ari women rep na ndi MP warira ari mumende kwa mangavana ndi MP ari muchoro kwa sababu nataka nda to kwa twika tulukene no ere araitagu ngavana aja friend ni towe bwangu hivo teta na yana mandiri jakwa na orango na county ne bati wetidwa so atu ginada aiji mutuma is my friend muchoro kwa na itwara gi muchoro kwa buru na ngwatana kwa no ende injaga na kinya oreo ni dare obere kinya kwa mbili kubaira bati korwa be na kwa semure matanere kenda bomba witera mumiru so mutuma imujoro kwa sana na gerendera mwiri ni kwa ngoro no ntoba puduriro wa gukurukirwa cabinet na ndamura mande o the best yes I'm happy for that kare ni vere ubambire kubanga me gore ga succeed
ukaukia maguru nikenda tumba kulikava time ira tutumirite rire iri na nguita tabwe so that is I can say na I wish him well na kuapisha PC bawe tabona iba karende kwa menyeri ni dhalira tuita ni dharingiri tuli bogi maguru enda tu nairo ba kuitangira nguye na kwapso gutumira mbeji ya county ine chonde kire development no to njuni what in the next 2 months ya mwaka jukutira nande mwaka badire majikira bakadide kuhakikisha bakugea nikenda mbeji chonde cha maendeleo ile kire account ya Miru na ile treasury ole bakomba kutumangira nikenda nayo uyumba kuiteka bwega sana senator wa